Shalom, salam amelambi lako kita solanasang. Selamat sitamu mali lan renungan harian Toraya edisi allo Senin tanggal 20 Kasera bulan Kasera tahun 2025. Mak kure sumanga ki belan na pak kamasean siapa pak sake na puang na lante melambi totemo na bengki atu umperasai tu allo baru allo pak kamasean na puang. La ungkarang ki mintu na pengkarangan sia sarak talante allo totemo dolo yomaito memo komita ala atu sangatu ta umpeladai kadanna pung matua ia tu pak basanta ilan allo totemo diala lamai kada ombo lako rasulu Yohanes pasal 3 angka 10 apa selako angka 22. Dolo yomaito la umbasa ki asela uranungan tu kadanna puang matua mai komi ta masambayang ambek mamase lan kada tuan suruga ki tole lante melambi totemo sai kantuku diolo malabi mi mak kurre sumanga belan na mintu pak kami siammi siapa kaboro mi tontong mempayan lako kami tommi kurre sumanga puang mangka kami rondong lan bongi ami makdin tundan salama kan lante melambi totemo lante alo totemo puang la undang karang kan mintu pengkarangan sia saraki kamu mau puang la umpas sake kan apa dolo to puang laki basa sia laki nandungan tu kadami pasake kan puang angki bisa untandai tu kada tu laki rangi sia laki nandungan lante melambi totemo dan opa puang anna tontong mendadi sulo lanallo katuan tu pak kamasian lako kami ia mote tu pasambayang ki puang pasake kan belana sadia mukan lasangan na anaknya Yesus Kristus ki masambayang amin. Kada ombo lako rasulu Yohanes pasal 3 angka 10 apa selako angka 22 kadanna pung matua sura lako kombongan Laodikia tumalamma aganna surasan ni malaika kombongan Laodikia susite ia mote tu kada ludio mai puang tu disanga amin ia mo sakbi maruru sia tongan pamulanna mintu papadadianna puang matua ku isan mintu penggauranmu ia tu iko tang madingin tang malassu kemu madingin pisan nora bak tu malassu pisan belanna makula tauko tang malassu tang madingin dadi lakulua ko lamai sadangku belanna mukua sugi ina sia unnampa anak kasugiran namoy misa tak mo pudu dio kaleku apa tak mo tandai kuma iko mo mandasanna sia tang tiroan tau sia bongko sia buta sia mak kambelang ia moto kupakilala ko amu alli lako kaleku tu bulaan mangka disudi api amu sugi sia pakaian mabusa amu tang mak kale da nasombo tu kamasirisamu mak kambelang sia palakoi pedampi minna tu matamu amu pakita sama mi kupakaboro ko kutarrui sia ku ada ia moto pengkulei sia mengkatoba ko tiromi bendan nak dio toba ba angku mak dedek ia kenarangi tau tu gamarangku anna bukaran nak bakba latama nak angku kumande solah na ia tu topatalo ku eloran unno ko dio sadeku dau isungan kapayunganku susiduka tu aku patalomo angku unno ko sola ambekku dau isungan nah minda-minda ketalinga lana perangi tu apa na pokada pena lako mintu kombongan amin. Puang untaru sia unnada taunna mintu na tolino nang nakamali tu kamana-manan sia kameloan dadi langkatuanna belanna ia kemanaman itu katuanna tantu umpabu tu kamasanangan sia karapasan lan lupa rapuan tondok bak tu kombongan ia moto anna paralu tu sipas sambayangan siangkaran sia sipamatoto dikua
anna manaman tu katuan siabu tu karapasan. Ndak na den susi kombongan dio Laodikia, belan na manaman mo katuan na ia moto napabali-bali lako puang. Umpoga umo penggau rantang melo, dadi ia tu kamana-manan katuan sitongan na tak na mendadi sukaran kumua ia mo katuan na angga puang to. Parallu dinannung kumua ia tu kamana-manan katuan la dipake melo sia di angkaran umpakalabi puang. Nenek dadi lako kombongan tu belan na makamban mo eananna saya lako untangaran misa mo kalena sia ia tu kamenombanna tak mo natutun lulako puang. Soyananna katuanna susito natarru i puang Yesu kumua sitonganna mendasa tu kombongan sia tang tiroan tau sia bongko sia buta sia mak kambelang. Batuananna ia tu kombongan marasan umbaka tuanna lako kamatean belanna dosa. Apa moira kana susito tontong puang Yesu untayan ni sia metamba kumua antasule umpeno to itu katongananna ia motu lan aya sang pulo kasera na kuah Yesu sama mi to kupakaboro ko kutarru sia ku ada batuananna kumua ia tu peada sia petak tanna puang Yesu ia mo tanda pak kaboro na lako kombongan. Buda tu apa na pake puang untarru sia unnadai tolino mak din dipotomangi sia dipomapadi. Apa moi susito patongan ni kumua lan mintu na to marasan tu puang umpama seroki sia unnanga taunna lameng katoba kilalai te kadanna puang kumua la tontong ki umpeng kulei tu katongananna sia tuo lan kampetobaran minda-minda ke talinga na perangi tu apa na pokada pena lako kalena. Amin. Ta mas sambayang kita letuko puang lante melambi to temo belan nasai lako attu to temo tontong ki perasai tu pak kaboro sia pak kamasyami lan attu sangatu teo puang mangkamo kibasa kirangi syakinanungan tu kadami dan opa puang ia tu kadami tu mangka kirangi syakinanungan mak dilla unnala inan lampenangki siang tangaki anna tontong mendadi sulo lanalo katuan tu mi pak kamasyan lako kami tomi na lante allo to temo puang mak kurre sumanga kan si sola sang siluran ki belan na umperasai pak kaboro na puang ulen duit kerangan na tu umuruna kamu mau puang la tontong umpasake dan opo puang ana tontong mak din matoto mak patongan lako kalemi kipas sambayangan duka puang tu sang siluran ki tu lan kamalaman batang kale kamu mau puang la umpama leke la saikomi la umpama sake tu mintu na apa na pogau la unnampak kamalekian ulem duit kande wai batu pedampi opuang pasake to puang denopa opuang ana unnampak kamalekian ludio mai kalemi na lante melambi to temo puang lan unangkarang kan mintu na pengkarangan sia saraki kai sorong mati olo malabi mi opuang kamu mau puang laun tontong pasake kan lan ulen duit te allo to temo puang ana kitontong unangkaran ya sia ungkarangan ni tu pengkarangan lante melambi to temo ia moto puang ki sorong mintu katuang ki lako kalemi kamu mau puang la umpasake kan sia la urinding pala akan dio me mintu agan masusa sia dio me mintu dia tabulituk ia moto puang ki patongan mintu na to puang dadi lansangami ia mote tu pas sembayangan ki tu ki sorong lan anak mi Yesus Kristus ki mas sembayang. Amin. Angge pada moto tu renungan harian toraya lante allo totemo jomai jemaat laharoi balik papan denopa antama di matuttu umperangi tu kadanna puang anna tontong umpasake ki ilanallo katuanta
Salamak sitamu pole lan renungan harian sitaruna na puang Yesus mera umpas sakkeki. Shalom, salamak melambi.